Čo je to ďalej tohto videa? A dneska tu máme Fortnite FNCS Division 5 Kids, ak si už videl, môžeme ísť na to. Padá sem týpek! 2039. Nok! Už nech zomre! Konečne, no. 34, crack. Nok! Nok, nok, nok! To po mne strelal. Dobre. Typci cheatujú podľa mňa. Ne, typci podľa mňa bez prdele cheatujú. Typek doslova stava. Prečo mám pocit, že typci budú v kounách? Haha! To je zábavná hra, hej. Ku mne. 44? To čo je, ale zase akože to neviem, čo bolo za hovno. Teraz iba chillujme. Ne, nespravoval by som nič. OK. Áno. A zatiaľ nemáme search. Ja by som išiel až keď... Tak poď. Poď za mňou. Healy u mňa! Mám všechno. Ja tu zoberiem tieto dve dual pištolky, či jak sa volajú. Ideme? Mhm. ...25. Ja neviem. Healuj sa. Ja viem tarpovať, keď tak. Poď slide. Slide dolu. Na chvíľku čakaj. Áno. Áno, môžem. Poď ku mne. Tak nic. Ne, to nepušuj. Nemáme srč, to je to jedno. Teraz nič. Ne. Tu. 90? Sorry. Som ti nepovedal, som myslel, že si ďalej odo mňa. Poďme po ňom. Či? Nemám. Počkaj. Zabiješ ho? Poď, 40. Áno, dobré. Á! Nok? On dostal 126. Dead. Ne, nebudem otvárať. Ne, nebudem otvárať. Teraz iba keď niekto bude letieť, OK, ich šuť. 54. Ideme. Poďme. Kam? Hore sem. A vystávame, OK, vystávame. V pohode. Teraz hlavne tých, čo letia, OK? No. Však práve to. 57. No hoci radšej, hoci. Víte se. Nok.
Zober si to, podskač dolu. Skač dolu. Kámo, mám jedno. Čakám ťa tu, okej? Tuto niekde. Nice. Máš nejaký výlí? Nemám. Ja som úplne v hajzlu, kámo, oni mi dali mega rád. Poď, musím ísť do zóny. Si u mne? Nice. Mám 200 matra. Ser na to. Nepikujú. Tu sa nevyplatí nič. Budem tarpovať, dobre? Tam 200 buildu, kámo, a nemám žiadny zile. Ja mám 3 miniáče. Dobre, to je v poriadku. Poď ku mne. Nice, ty si best. Čakaj, ne. Jedno? Ja sa piči, mi to zrušilo jetpack, ja som v zóne. Po pol metku ja som už. A to nemám už nedal. Môžeš dropnúť medkedy? Jo, u mňa. Počkaj, a bude to v zóne? Nebude, ne? Nebude. Ja som použil jetpack a mi to zabavilo botovo podľa. A ma to dáva víc než v zóne. Ne. V pohode. Mám best landing. Potrebuješ helpa? Má jedno. Sú tady dva, ale. Idem ti. Ideme druhé. Idem. Oba má jedno. 90. Nice. No, pohodička. Ďakujem. Keď niekto teraz pôjde letieť, tak ja ho skúsim zastaviť, okej? Ja mám ako ísť sám, nebo? Áno. Nasávaj sa. Musím dať, sorry. Zaboxuj sa tu. A popni si. O, ten šilkak, čak sa to volá. Počkaj si. Presne takto. Je to nepostavilo stenu, videl? Ser na to. Choď. A stoj. Nice. Nice try. Pred nami. Čakaj. Je to oba. Sú zásilne help. Full box. Nice. Dá to? Dead. Ne. Má jedno. Jeden ten je dead. To zabiješ. Preknuté. Poď res. Ešte by to. Nice. Ďakujem. Save bola, kámo. Neviem, asi má nejaký problém. Poď, slide. Poď ho. Je solo. Sprevu, jo? Ty ho běž. 100. Ser na to. Nado mňou. Jsem v piči. Ja som tiež dead. To je v hajzlu, kámo. To je, ja neviem. Počkej, daj. Nice. Pomoc. Ty vole. Pojď to zabiju. Ne, má jedno. Má crack. Nice, raz. Dobre. Ty marknu zónu. Nice. Hezky. Matro. Musíš. Matro, 180, srpne na to. A běž. Nechaj dělat. A to... A jak mi tam typek môže akože... Ne. Čakaj. Za 150. Držím. Moje? Nice. Chudáci typ, hej, dobre sme ich akože dali teraz. To zase oni... Máš tam u sebe? Áno. Ty vole, počkej. Dáme mega raketu. Ne, jaj. Ne, to nás nezabil jeden. Nok.
Dead. Jedno. Zase jdu prdele, já tomu brdám. U mňa crack. Dead. Čakaj, okej, ešte. Popnem big shield. Já se taky dohýbu, jo. Utíká. Ne. Pojď ho. Hej, ty si best. Knock. Počkaj. Rybka. Jedna. Chceš matro? Pôjdeme. Po cestu paru, či čo to je? Po takto? Ser, rotate. Semen. Poď. Dolu. Crack, nice. Mám matro. Poď ku mne. Poď ku mne. Okay, nice. Pojď níž. Pojď úplně dolů. Máš nějaký medkity, když tak? Hraju out heal, okej? Nice. Chill. Kolik máme? To můžeme ještě úplně v klidu dát, kámo. Dostal crack. Je tady u mě, počkej, pojď tady. Ja idem tohto. Ok, mě kouká. Knock. Počkaj. Nice. Ten sám damage. Mega dál. Nie, sorry. Krásne. Ne. 200 bodů musíme, prosím. Umřete všichni teďka tady tu. Poď sem si dá toto. A pod ozóny rýchle. Tady někdo plave, ne? Po niekoho zabijeme takto, keď pôjde. Hej, chceme to dohrať, či ne? Ne. Musíme tady to zabít. Dobre, livuj. 96 white, typek tam má ne. A ja som najhorší. Hodíme bombu, ne? Hoď. Ne. A kde bola tá jedna bomba? Tady dole pod náma. Kousek. Kde? Pod náma tady vpravo, tam nechoď teďka. To je no. Za 120. 120! Typek. Oba za 120, pojď tady to. Jsou rozdělený. Tak sviň. Boxnutý asi. Není. Počkaj, popem big shield, okej? Popem big shield. On je u mňa! Ne. On bol u mňa v koune celý čas. Ja som boxnutý, idem si ničiť kounu a typek tam je. Duo? Ne, moja chyba. Kámo, podívej se teďka na mapu, můžeme se ještě podívat na mapu. No, Čum, kde jsme? však toto je... To nepobíháš, vole, však jsou, kámo, vole, 1000 metrů v zóně, kámo. Ukáž. Ne, sorry, toto ja som posral, ja som nevedel, on tam bol u mňa v koune. Sorry, ale to je akože díky za hry, akože dobre som hral. Díky, čau.